Vlada Srbije usvojila izmene i dopune uredbe o raspodeli IPARD podsticaja u 2020. Na sednici je usvojena i dopunjena uredba za otkup tržišnih viškova tovnih junadi koja predviđa subvenciju od 20.000 dinara. Ukupno $1,5 miliona dobili najbolji projekti organske proizvodnje na konkursu NLB banke. Ove godine je isplaćeno 50% više subvencionisanih kredita u toj oblasti nego lane, kažu u toj financijskoj instituciji. Razvojni fond Vojvodine objavio konkurs za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u cilju ukrupnjavanja poseda. Zavisno od kreditne sposobnosti podnosioca zahteva, iznos pozajmice od 300.000 do 20 miliona dinara. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Agrodan. Kao i uvek, i za danas smo za vas pripremili brojne zanimljivosti iz sveta poljoprivrede. Vlada Srbije usvojila izmene i dopune uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2020. godini, koje se odnose na IPARD program. Tim izmenama korisnicima sredstava biće omogućeno da ostvare prava na isplatu u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u propisanom roku. Za tekuću i naredne 2 godine novac će biti upotrebljen za programe koji se odnose na unapređenje konkurentnosti, investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, podsticanje podizanja novih višegodišnjih proizvodnih zasada, unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje, navodi se u saopštenju vlade. Zatim tu su investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva, podrška unapređenja proizvodnje vina i rakije, kontrolne markice za poljoprivredno-prehrambene proizvode i evidencione markice za vino, nabavka opreme u sektoru mesa, mleka i piva i upravljanje rizicima. Na sednici je usvojena, izmenjena i dopunjena uredba o utvrđivanju programa finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima kroz otkup tržišnih viškova tovnih junadi u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19. Poljoprivrednom proizvođaču tovne junadi za svako prodato grlo u periodu od 5. septembra do 30. oktobra biće isplaćena subvencija u iznosu od 20.000 dinara. U Srbiji organska proizvodnja raste već 5 godina, sve više hektara pod organskom hranom i sve više organskih proizvođača, a vrednost izvoza dostigla je 30 miliona evra, kažu stručnjaci. Najbolji proizvođači organske hrane i ove godine tradicionalno su dobili nagrade od NLB banke. Ukupno $1,5 miliona dobili su najbolji projekti organske proizvodnje, javlja RTS. Ove godine konkurisala su 73 organska gazdinstva i veoma teško je bilo izabrati najbolje, kažu u komisiji. Snežana Oljača, predsjednik komisije, navodi da postoji nekoliko kriterijuma koje slede. Da su ljudi posvećeni organskoj proizvodnji, da imaju mlađe članove porodica, da je obezbeđena perspektiva, kaže Oljača. Da organska proizvodnja u Srbiji ima budućnost potvrđuju i sve veće investicije u taj sektor. Saša Gujanica iz poljoprivrednog sektora NLB banke navodi da su isplatili nepune 3 milijarde dinara iz programa subvencionisanih kredita, što je u odnosu na period prethodne godine za 50% više. Od početka organskog konkursa pre 9 godina prijavilo se više od 500 proizvođača. Ove godine najviše projekata je stiglo iz centralne Srbije. Od toga 36 projekata čini biljna proizvodnja, 29 stočarska i pčelarska gazdinstva, a 8 projekata podnela su gazdinstva koja se bave biljnom i stočarskom proizvodnjom. Razvojni fond Vojvodine objavio je konkurs za kupovinu njiva, voćnjaka, vinograda, livada i pašnjaka. Javni poziv će biti otvoren dok se ne iskoriste sredstva planirana za njegovu realizaciju. Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica, nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u Vojvodini, koje imaju aktivan status i navršenih manje od 70 godina. Novac je namenjen za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u cilju ukrupnjavanja poseda, a iznos se u skladu s kreditnom sposobnošću podnosioca zahteva kreće od 300.000 dinara do 20 miliona.
Sopstveno učešće je najmanje 20% vrednosti poljoprivrednog zemljišta koje je predmet kupovine. Rok vraćanja kredita je do 7 godina u okviru kojih je obuhvaćen grace period do 12 meseci. Iznos kamate za zemljište koje se nalazi na teritoriji opština prvog i drugog stepena razvijenosti je 2% ukoliko postoji garancija, odnosno 3% ako je u pitanju hipoteka. Ukoliko se radi o zemljištu u opštinama treće i četvrte grupe razvijenosti, kamata je 1 i 2%. Poljoprivredno zemljište koje je predmet kupovine mora biti u prečniku do 50 km od sedišta registrovanog poljoprivrednog gazdinstva. Blizu 32 miliona dinara biće izdvojeno za uređenje mreže atarskih puteva u Rumskoj opštini, a radovi će biti sprovedeni u 5 mesnih zajednica. Dušan Ljubišić, načelnik opštinske uprave u Rumi, obišao je radove u Hrtkovačkom ataru i tom prilikom istakao značaj ove investicije za celokupnu poljoprivredu tog kraja. Za poljoprivredne proizvođače u Hrtkovcima lepa vest je svakako početak uređenja atarskih puteva. Dobro urađen atarski put ima velikih prednosti jer se tako čuva poljoprivredna mehanizacija, izbjegavaju se kvarovi i lomovi zbog neravnih puteva punih rupa i vagaša. Hrtkovčanima će sada biti daleko lakše i sigurnije da prolaze kroz svoj atar. Govoriti o ovim putevima koji su sad vidimo, gledamo i pratimo kako ispred nas napreduju, mislim da je suvišno jer naprosto oni će dati svoje tek sad u jesenskom periodu kad nastaju svi mogući radovi poljoprivredni, od kukuruza, vidite, duvana i svega ostaloga. Ova korona koja je bila trenutno, ona je samo odložila neke stvari, ali opština obećala, lokalna samouprava obećala, ona odradila. Napravljen je put između Nikole Tesle i između Grobljanske ulice, koji mnogo znači, napravljen je put koji veže Živojina Mišića, Svetozara Markovića, a sad ovi poljski putevi je bespredmetno raspravljati koliko oni našim seljacima znače. Opština Ruma će ove godine izdvojiti najviše sredstava do sada za uređenje atarskih puteva. Obezbeđeno je blizu 32 miliona dinara, od čega je pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu obezbedio 13 miliona i 900 hiljada. To samo po sebi govori o važnosti atarskih puteva za ukupnu poljoprivredu. Ovo jeste samo nastavak svega onoga što radimo u prethodnih godinama, a cilj u perspektivi jeste da zanovimo i revitalizujemo kompletnu mrežu atarskih puteva na teritoriji naše opštine. Za razliku recimo od prošlih godina malo je unapređene tehnologije izrade atarskog puta, dakle rade cementnu stabilizaciju, kako oni to zovu, i nakon ovoga ide posipanje rizom debljine 10 cm, valjanje i tako dalje. Atarski putovi urađeni na ovaj način će biti znatno dugotrajniji i kvalitetniji nego što je to bilo ranije. Ovome dodajemo podatak da će ove godine atarski putevi biti urađeni u 5 mesnih zajednica koje su iskazale svoj zahtev za tim. To su mesne zajednice Hrtkovci, Voganj, Vitojevci, Pavlovci i 3. mesna zajednica u Rumi. U nastavku slede i ove teme. Vinogradari u Niškom vinogorju ove godine uprkos klimatskim izazovima zadovoljni kvalitetom grožđa. Vreme berbe zavisi od sorte kao i od raspoloživosti šećera u zrnu, koje utiče i na kvalitet budućeg vina. Ministarstvo turizma poziva sve ugostitelje koji pružaju usluge smeštaja u nekategorisanim objektima da u najkraćem mogućem roku ispune zakonsku obavezu i evidentiraju se u jedinicama lokalne samouprave. Vinogradari u Niškom vinogorju su ove godine uprkos klimatskim izazovima koji su je pratili zadovoljni kvalitetom grožđa. Vreme za berbu određuju sorte koje se beru kao i raspoloživost šećera u zrnu grozda, od čega zavisi i sam kvalitet budućeg vina. Iza svake uspešne berbe stoji dobro predznanje, kao i godine iskustva koje iziskuju posvećenost i trud. Ivan Petković, vinogradar iz Malče, jako je posvećen održavanju svog vinograda u dobrom stanju. Dosta pažnje poklanja njegovom urednom izgledu, ali ono što je još važnije, merama zaštite, čijom je pravilnom i pravovremenom primenom uspeo da spasi grožđe od truleži. Kako napominje, u svom zasadu gaji samo vrhunske sorte. Pa pod vinogradima nešto malo manje od 5 hektara trenutno. To su Tamjanika crna, Otonel muskat, Sauvignon beli i Cabernet Sauvignon. Sve vrhunske sorte. Prvo početi Otonel muskat, nakon toga Tamjanika crna, pa Sauvignon, a Cabernet Sauvignon ćemo vidjeti, to je najpoznija sorta, još uvek je i ne merim.
Od količine šećera zavisi kvalitet grožđa, a tako se određuje i vreme za početak branja, navodi ovaj proizvođač. Koliki će procenat šećera biti u trenutku berbe zavisi od toga da li se grožđe prerađuje u vino ili ide direktno u prodaju. U svakom slučaju, količinu šećera u grožđanom soku treba redovno pratiti. Pa stalno to merimo, pratimo šećer i negde kažemo 26 do 30% šećera kad dostigne u grožđenom soku, znači beremo. Naravno, zavisi od toga da li mi prerađujemo grožđe ili u vino ili ga prodajemo. Ako ga prodajemo, kupac kaže koliko šećera želi da ima u grožđenom soku i beremo kad se dogovorimo. A ako ja prerađujem grožđe, obično berem negde 29-30% šećera. Prošle godine smo brali na 31, ali prošle godine je bilo mnogo suvlja. Petković se bavi proizvodnjom prirodnog desertnog vina koje se od običnog razlikuje jer sadrži visok procenat šećera. Kako napominje, sorta grožđa koja je najpogodnija i zapravo jedina u Srbiji od koje se može proizvesti ova vrsta vina jeste tamjanika. Prirodno dezertno vino je ono vino koje u grožđenom soku ima više od 50 grama po litru neprevrelog šećera. Ako pravim polu slatko ili suvo vino od tamjanike, što je onda tamjanika? Ja sam bio u Bukovu u školi, tamo je ta praksa bila da tamjanika daje prirodno dezertno vino. Inače, to je jedina sorta koju u Srbiji može da da prirodno dezertno vino. Sve ostale su jako slabije sa šećerom. Akademsko znanje daje početne osnove koje uz pomoć iskustva stečenog dugogodišnjim radom u vinogradarstvu omogućavaju dobru berbu i postizanje zadovoljavajućih rezultata, zaključuje ovaj proizvođač. Izložba Staro i nestalo voće Srbije autora Aleksandre Savić biće otvorena u utorak 29. septembra u Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode u Novom Sadu. Biće predstavljene 64 sorte autohtonog i odomaćenog voća, među kojima su jabuke, kruške i šljive. Jedan deo izložbe posvećen je upotrebi jabuke i šljive u narodnim običajima i tradiciji kod Srba, voćki kao svetom drvetu, zapisu kao i izvodu iz arhive starih i retkih knjiga iz oblasti voćarstva koje datiraju iz 19. veka. Izložbu prati i publikacija Staro i nestalo voće Srbije, autora Aleksandre Savić, u kojoj je dat ilustrovan prikaz autohtonog voća sa autentičnim fotografijama srpskog sela. Cilj izložbe je da se predstavi bogatstvo i raznovrsnost velikog broja sorti autohtonog voća naših prostora, koje je potrebno istražiti, zabeležiti, ali i sačuvati, kao i promocija ruralne baštine i afirmacija tradicionalnih vrednosti koje su od značaja za našu sredinu i njeno pamćenje. Izložbu organizuje Prirodnjački muzej u Beogradu u saradnji sa Pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode u Novom Sadu. Ministarstvo turizma poziva sve ugostitelje koji pružaju usluge smeštaja u nekategorisanim objektima da u najkraćem mogućem roku ispune zakonsku obavezu i evidentiraju se u jedinicama lokalne samouprave. Obaveza se odnosi na hostele, prenoćišta, konačišta, konake, etno kuće, salaše, vile, kamping, odmorišta i sl. Također ista obaveza odnosi se i na nekategorisane ugostiteljske objekte za smeštaj nautičkog turizma ili lovnog turizma, a ugostitelji radi evidentiranja treba da podnesu prijavu jedinici lokalne samouprave na čijoj teritoriji se objekat nalazi. Od 1. oktobra, početkom primjene pravilnika kojim se uređuje oblast centralnog informacionog sistema e-turista, ugostitelji će moći da prijavljuju domaće i strane turiste isključivo preko CIS-a, piše na sajtu Ministarstva turizma. Kako upozoravaju, neispunjenjem pomenutih obaveza ugostitelji čine prekršaj iz zakona o ugostiteljstvu i strancima, o čemu će biti obaveštena turistička inspekcija i služba za strance Ministarstva unutrašnjih poslova. Ministarstvo turizma apeluje da lokalne samouprave u najkraćem mogućem roku upute poziv ugostiteljima koji na njenoj teritoriji pružaju usluge smeštaja u nekategorisanom ugostiteljskom objektu da ispune svoju zakonsku obavezu i prijave se radi evidentiranja i unošenja u centralni informacioni sistem. Naredni minuti donose izveštaj o vremenu koje nas očekuje.
Poslednji septembarski vikend dokazat će da je leto definitivno završeno. Danas u našoj zemlji preovlađuje oblačno vreme mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Duva umereni jak, južni i jugozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura kreće se od 17 do 24 stepena. Narednih dana očekuju nas vremenske prilike karakteristične za ovaj period godine. U nedelju će biti pretežno oblačno i hladno, mestimično sa kišom. Jutarnja temperatura kretaće se od 9 do 13, a maksimalna dnevna od 15 do 21 stepen. I u ponedeljak oblaci, mestimična kiša, ponegde pljuskovi i grmljavina. Hronično obolelim osobama i meteoropatama savjetuje se opreznost usled nepovoljnih biometeoroloških prilika. Naročito izražene tegobe mogu imati astmatičari i srčani bolesnici. Nervoza, reumatski bolovi i glavobolja mogu biti izraženi u jačoj formi. Toliko od pripremljenih tema i informacija za današnje izdanje emisije. Za više aktuelnosti pratite nas i u našim narednim izdanjima. Doviđenja!